mpozi ekitono nnyo nti essaawa eno Uganda gye tulimu kati efuuse ya bunkenke ndi kati omuntu atandise okutya nti bw'oyogera ku linnya General Muhoozi nga tolwana kulemayo osooka n'olowooza yaani osooka n'otufumiitirizaamu kuba kati essaawa eno waliwo akafaananyi akali okutambula ku mikugu gya social media kano akalaga ekifaananyi kya Lukwago simanyi oba AI nga bamusibye akatambaala mu maaso naye nga baga nti ali kuyiga Luswayiri era n'omukulu atwitinze mbu yakafuugisa emirundi esatu bw'amaze okwenaali nkweta mutya kufuugisa aye nga biro ebindi byesi bigambo bugambo nze ndowooza nti kubanga nti byategeeza kubanga kati ajja kutuga Besigye bamutuga aye nga nze mu byonna byonna muka Erias Lukwago akoze statement enungi yakoba nti General Muhoozi woba niwe president oli kwenda okwirako bino ebintu by'otandise okola nti Amini omulembe gwa Amini guli kwirira mu mulembe gwo ati ffe bino ebintu tuba titubibonangako bakaneka okubibona baida kubiyega mpolampola olowooza ensi etubwetambula President Museveni abantu abamulembe guno batera okuba mbu talina kyatugamba tubamutwalanga kuba serious President yabakoba ati bwe mubanga muzaanazaana n'ebyokusaagasaaga ebyo okuvuma kukola ki mubikole nze it is okay ng'omuntu omukulu era bwabo oleka balenzirenzi abaana beedalya waalingirira waasirika waabulusozirawo aye abakoba ati oyo Muhoozi oyo timugezaako bigambo bya president yayinongola n'abantu ensonga lwaki yamutuuma Muhoozi bwe yazaala omwana omulenzi yakoba ati akenzaire ono anaawoolera aliwo begano iwokola ebisirisine nga gwoli bikolaku ye mwena asirika aye bazaala tibaida kulingira ekyo kituufu niwe mwena olwaleero mboyina okwogera ku kitebe ekikulu ekya PFF nga mukulu Ibrahim Ssemujju Nganda ayogera omukyala Salamu Musumba Dr. Lulume Bayiga Ssemujju n'asoose Ssemujju abaire mukuukuuku ng'owulira agezaako okutoola y'amaani aye nga tegalikola Salamu Musumba ebigambo bisalikiire irala Dr. Lulume Luyiga Bayiga yabaamu ng'ate ye mukambwekambwemu okusinga ku bano ndowooza embeera eri ku yetingibwa wano nti mu Uganda nga n'okwogera obwogera ekigambo Muhoozi kati mpozi mukulu mulwanyi ne mukulu Mudoofu nze bikyambuzaabuza tugambe nti General Muhoozi tugeze singa abalina omusango gwaziza tebasobola mutwala mu kooti anti amateeka gaida kulamula kubanga ewako yati musavinge ku social media katugumiikirize tulinde tubone ebugembe awo gagwirega ekikangabwa era mbaye ndi kusaba polisi yaife yeidenda ne yebugembe ne Kachira bongeremu amaani ni mafiire yanga kukiga maganise tuli bubino kubanga ebanga omutiyame bamunjirire mu makage bamunaga ku ebintu bye by'omunumba sente motoka bale bakulinta bagorola bavuga baje nayo then tukali mu mbere etisibwa tulikusaba nti tidi naddala bugembe awo mubonaawo gali bizaina aye tigangu bugembe eyo bugembe mafubira bitundu ebyo etaaga ino polisi yongeremu amaani tojayo bugembe njiwe ekitiibwa kyayo sebo otyo ekiriwo kyaba then sebo mwami Balaza yogerako ku musaadha Busoga Kingdom gwesirikire gwetali kuvwayo n'abasoga mwena eyayemba oba eyayiya olwembo lwa Busoga omusaadha oyo mulwaire tironka yayiya nilulolwa amasomero galina okuvwayo ni Busoga Kingdom evweyo mwena abasobola okuboneka nti yakola omulimu gwe muli kubona kugwa amaani omusaadha oyo bamweta Asa Musulube nga neyayemba tuli bankabino neyayiya era yayiya school anthem omusaadha oyo muzaale wa Namutumba era yakolera ino obwakya bazinga bwa Busoga era eno embedo de bakuba tuyinza okuba nga tuli kunenya obwakya abazinga tetuli kunenya
tuyinza okuba nga tulibako aye nga bambi n'omulwaire mwene teyataamu effort kuba jaba nange bakagwa bange muli eyaye ndi eno ndi bubi tibusoga kingdom yonka but amasomero galiwa Ministry of Education yeriwa agikulira n'okulayira akali omusaadha ono singa tuba tutuviireyo okumuyambako ife ng'abasoga abali eno tulaba tukoze mulimu gwaife n'okukobera abasobola okubemulako nga tibaidi so tulikubisa obubaka ku NBS ne ku social media zaffe ku mutimbagano mujje muyambe omwana mulenzi ono omusaadha mulenzi ono ali mu idwaliro Mulago ate nga muzaale musoga wagano ava busiki waife Namutumba nze bana singuli Katonda mpaako obukulembeze yakuwa obwa kansala nava ku bwa kansala wajja kubuliga nava ku bwa kansala wana ajja kukunga ku bwa chairperson ogwo tiimu wudu okali kumala kino kyebakuwa ng'ogwirana nikire eri abantu bena nga mbagemeraku okugeza eri eyali omubaka wa parliament mu Busoga muno mukazi aisagadi no ali awo abundabunda azira waire na mazima aye emyaka 5 omuntu ngobaire mu parliament mwera mutusaasirenga ampegano lingirira bana abajja okuvaako batatukole ki anajja okumala ku emyaka 5 ng'alina obukaire bwe obuwumbyana na butano bwene wena nga tubisaka ibomboyo yali eriyo nga tibalyanga nguzi bana eriyo abantu omusaala gababawa okugeza okulya enguzi oba ofunye okugeza mwidinda muno mulimu omusaadde yali ku meya aye nga tiyaiba ni ku sente dali ku account ya design wategera otya batiyabba meya kafuko aye aliwa alina amaka galiwa atambuza n'ebigere wamubona nti that is it obukulembeze bulimu lindaku abakulembeze bemwenda abakulembeze babanga bali bubi that is it bwawo botuse kuluna kwa lokutano chairperson